yo, what's up, my people? It is what it is. It's Lion Shana weekend, the one and only Goza Nation. Gahunda ni yandi n'ubundi ni Street Peace ku muhanda. Ese uri tayari? Ha, hey bro. Hey bro. Umeze ute? Ni fresh ntari. Nje nitwa Gonzo, witwa nde? Nje nitwa Kelly cyangwa se 1K. Kelly cyangwa se 1K. Street Peace wawize? Njya nyumva. Aha, mfite kubaza ikibazo uri tayari? Ndi tayari ntari. Aha. Kelly, ugiye kumbwira? Ukina uwo mukino? Nyina football. Football. Mbwira amakipe atatu yatwaye igikombe cy'isi. Ubufaransa, Argentine, Brazil. Wow bro, ikibazo cya kabiri. Wize primaire ndetse na secondaire. Cyane. Ugiye kunsubiramo iri jambo. Yemwe mwabagabo mwe aho baba hababoheye. Yemwe mwabagabo mwe aho baba hababoheye. Subiramo. Mbe mwabagabo mwe aho baba. Nakubwiye yemwe ntago ari mbe. Ni yemwe. Okay. Yemwe mwabagabo mwe aho baba hababoheye. Subiramo iri jambo. Aha niho hahawe ngaha barahaba ngo bahabe. Aha niho hahawe ngaha baraga. Bro. Guhaye amahirwe ya kabiri. Subiramo iryo jambo naribi. Ongero. Aha niho hahawe ngaha barahaba ngo habahe. Ngo nawe hakudediye ntabwo mvude. Aha niho hahawe ngaha barahaba ngo bahabe. Aha niho hahawe ngo bro, ikibazo cya gatatu tugasoza. Uri tayari? Uri tayari? Ugiye kumbwira? Ugiye kumbwira? Niki kintu cya mbere wirebyeho cyangwa kwitekerezaho kikubwira ko ufite ubwenge? Ntacyo kuko ubwenge nyine ntabwo wapfa kubwivumbura yaketse abandi nibo bakubwira ko ufite ubwenge. Ubwo direct uma nta bwenge mfite. Oya ubwenge ndabufite ariko ntabwo umuntu ubufite ntabwo yamenya ko abufite. Ikibazo cya nyuma ugiye kumbwira ninde muntu wambere wakubwiye kuri Bogari? Shana numwe kuko amagufa yanjye. 1K wakoze cyane bro. Kora subscribe ubundi tuwe ngo ni ibiki. Ciao ciao.